Kini kedek All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas kini kilong kimat bekongsan jong ka khubor. Bo maunong rim bat ple Menteri Rang Badu Narendra Modi ya buon teli ki project ki basongdor palat arhaja saus pa sanpo klur tengka ha Shillong hnen kasngi. Kami galia kadan hakadan benengkong hakari hakajingyo kamai kilong yeng nongrep kabalong arbokanda haja laispa sapo pratengka shibnai. Berkup burang ke Office of International Affairs jongkani hu ya ki katsawut ke samla puli ke belasya ajit ban mikhamat ya ke India sya Japan. Bat job ke Argentina ya ke France ha ke jingla ka football final jong ke FIFA World Cup arajar RPR Halusil Stadium Qatar hnen ke sengi da saugo laar lengba ka penalti. Menteri Rang Badu Narendra Modi hnen kesengi ulabu yu maunong rim bat play ya bun teli ki projek ki basongdor palat arhajar saus pa sanpo klur tengka ha Shillong. Shua ya kane Menteri Rang Badu le shimbenta ha ke cihalang jeng ke North Eastern Council ha State Convention Center Shillong bat ha ke jingraki ya ke Jubilee ksiar jongka. Ki projek berper bela play hnen kesengi ki kentup ya ke jing play ya ki laispa arpotali ki 4G mobile tower bela depshna bat ya ki praspa khandai potali ki badang shnamenta ya ke campus bethamma jong ke IIM Shillong ha sauli bat ya ke surok Shillong ding paso. Menteri Rang Badu Narendra Modi hnen kesengi ula ajing keren yu pat ba belen Hamadan Polo ha ke ba ula ba ke Meghalaya kalong ke Jella ke Bariuspa ha ke Mariang bat ke Lariti bat ke ne ke pau na ke jinglong sebun bat bhaman sem jong ki priu. Ula pensyairu ba ke sokar pedeng ke yayale barabor ban weng yi ke jing ki ba pentut ye ke roi ke par jong ke than chete lamingi. Haba kedawi ki kampenrei hakatan jate lamingi Menteri Rang Badu ulapen i ya ke nuksa jong ke jing penyeso da ke lintirel ya ke nong ba baro jong ke tan jate lamingi kentup ya ke Shillong bat ke jing penkiu ya ke jing don ki lengsun na ke benta ke let kawan man la ke tayo na ke khandai spa haswa ke snem arajar khatsau sya ke shihajar khandai spa tuli menta. Kami galia kedon hakakedan benengkong hakari hakachingyo kamai kilong yeng nongrep kebalong arpo khandai hajar laispa sapo pratengka shibnai. Kalong kebesutenat bakachingyo kamai kilong yeng nongrep hakashibnai kakamhe laisha banyak kebahakari India barok kawai kebalong shipau hajar aspa khat pratengka. Bat nai kejela katan jate lamik ngiru kebalong kan rewajar praspa nrepau lai tengka. Kiwai pat kibabot na dihin ka Meghalaya kidai ka Arunachal Pradesh kat khanda hajar aspa arpo samtengka ka Mizoram kat nyaw hajar khanda spa andrepo sautengka ka Sikkim kat ar hajar sauspa saupinyo tengka ka Manipur kat we hajar aspa arpo nyaw tengka ka Assam shipo hajar handro spa nyaw po samtengka ka Tripura khanda hajar khanda spa kat pratengka bat ka Nagaland khandai hajar praspa hinyo po hinyo tengka. Ka Sarkar Meghalaya kala pentip badan kampanyo jakashu sa saupon riu hajar nyo saupon riu point nyo hajar laispa sanpo akar na hinyo mer Upper Shillong sa Shnong Luwai ka Baha East Khasi Hills District na kabantaban shna ya ka surok 2 lane jong ka Shillong Nongstoin Tura Road National Highway ba saupo sau bat ka Nongstoin Tura hapo ka phase A jong ka SARDP NE. Nakabenta ka ni lapenlong ka Social Impact Assessment da ka Meghalaya Institute of Governance bat ka Independent Multidisciplinary Expert Group kala aya ka kaipot katkum ka jinglap jong ka Social Impact Assessment. Menteri Adari ke India Rajnath Singh hnen kesengi ulabu yaw INS Murmugao P-15B Stealth Guided Missile Destroyer nakabenta ke Shipai Duriau ha Mumbai ha kabalaya danlang ulat ke Goa Dr. Pramod Sawant CDS General Anil Chauhan bat GNC Vice Admiral Ajendra Bahadur Singh lembat ke wede ki he ki han.
Habakran hakajelang Urajnath Singh Ulong bahakisngi bementa habakaperthai kasaki bun kicingkala kalong kebadan kam shibun yakari bahkan long kebalakre banyakun yakinu kinu kicingkala ni kicing e. Kene kedai ke All India Radio Shillong ke bawah Nam Shapi ya ke kubur. Khatsawut ke samla pulaya na ke North Eastern Hill University Nehu kila syajit ban mikmat ya ke India haka program ya ke liang jingtip sapang kalariti bat kari Japan kaban long ha Japan haka snem banwan. Kat kum ke jingto laong bak Office of International Affairs OIA Nehu kala penlong ya ke program penkut buram ya kini ke khatsawut ke samla pulai. Vice Chancellor ke Nehu Profesor PS Shukla ubla penkut buram ya ke samla pulai ulong bahapo ke jinalam jo Menteri Rang Badu Narendra Modi ke doan bun ke lat ke lenti ke baaji mentoi ke samla ke ban penla ya ki baken penpau bat sei le ke sap ki pong lakalong hakapule puthi ne hakalariti. Ulio Varadkar, ubalong unong India, ulawan pai biang sasisen hakawat kabaar kumu Menteri Rang Badu kari Ireland. Kinong tauan jong kari kila mencuri ke jeng tap kerteng jo Ulio Varadkar ban mi bujuli haka jaka o Michael Martin haka jina shong dorbar kerpang jong kadale ke yang dorbar tauan jong kari Ireland. Lapan skam ye ke jeng tungkam ye Ulio Varadkar hadin bo President ke Ireland o Michael D. Higgins ula shon ye ke syap President jo Kesamoy trekam benengkong jo Ulio Varadkar kala long nado kesnam arajar khanyo hado arhajar arpo. Hakajina lekar final jong ke FIFA World Cup arhajar arpo Halusail Stadium Qatar kabala long henen kesngi ke Argentina kala yora ya ke nam nongjam da ke bapendrem ya ke France ke ladu hagasnam arajar khatpra da saugol lengba ke penalty. Kane kalong ka football final ke bakrautam ha ke history. Kylian Mbappe jong ke France ulayo ke Golden Boot, unong up goal Emiliano Martinez jong ke Argentina ulayo ke Golden Glove, but Lionel Messi ulayo ke Golden Ball, katba Enzo Fernandez jong ke Argentina hi ulayo ke Young Player Award. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) kalapan bena banshna yak Indo Cricket Training Facility ha Arunachal Pradesh, ha Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, bat Sikkim. Katkum ke kubor belapan mi da ke BCCI ke board kala khotenda na ke company bapal na ke benta banshna yak Indo Cricket Training Facility hakite ke hendretuni ki jalla. Ban penkut ya ke kubur sasisen ngan pensengau ya kimat bakongsan. Bu mau nong rem bat play Menteri Rang Badu Narendra Modi ya buan teli ki projek ki basong dor palat arhajar sauspa sanpau kulur tengka Shillong henin kesngi. Ka Meghalaya ka don hakakadan benengkong hakari hakajiyo kamai kilong ying nong rep ka balong arpo kandai hajar laispa sapu pra tengka shibnai. Penkut buram ke Office of International Affairs Nehu ya ke khatsawut ke samla pulih ke bela syajit ban mi khamat ya ke India sya Japan. Bat job ke Argentina ya ke France ha ke jeng ka football final jong ke FIFA World Cup arajar arpuar Halusail Stadium Qatar hinen kesri da saugul laar lengba ke penalty. Kat tu ke kubuar ke lakun nak All India Radio Shillong.